Мирный май 2021 года. Заслуга нашего героического народа в уже далекие для современного поколения годы Великой Отечественной войны. На защиту Родины с 41 по 45 годы призвали 710 тысяч жителей Башкортостана. Из них 88,5 тысяч человек не вернулись домой, пали смертью в храбрых боях. 20 тысяч умерло от ран. 2265 солдат погибло в плену и еще 127 тысяч пропало без вести. На 1 мая 2021 года в Республике Башкортостан 21 823 ветерана и инвалида Великой Отечественной войны, 457 из них со статусом участника войны. Илишевский район Республики Башкортостан. Там гордятся своими земляками. Среди них дважды Герой Советского Союза Муса Гареев, Герой Советского Союза Анвар Абдулин, еще 8 героев социалистического труда, кавалеры орденов и медалей. Один из них – Сафеддин Аглямович Гуламанов. У него в гостях глава Башкортостана Ради Хабиров. Самасыз. Ради. Хайырлы күн. Ради Фаритович, біздің глава республики. Seni de gördümler var iken. Yürek yaratar içinde halk. Рахмат. София ағай, мына байрамлар сізді. Байрамны құттықтаймын. Қаларыңыз несек? Настроение несек? Eyvah. Bayramını күтесіңіз ме? Bayramını күтесіңіз ме? Күтеміз. Bu yıl olsun Allah görelmem bir gece. Bana hemen nasip etti Allah Teala görege. Көрге. Керек ме? Шақырасың ба біздің үйге? Айда сіздің орттан барамыз. Айдаңыз. Мында керек. Яра, мында шешер мында. Олай біріз түгіл. Дұрыс. Есенсіз. Есенбісіз. Менің өзіміздің Башқұртстанның главасының қолын қысайық әлі. Илшаты біздің қанкел қысайық келесі. Елдар. Бабушка. Дома. Бабушка. Анысы қызы. Есенсіз. Мына амада қызлар. Келінлер, қызлар. Есенсіз. Әнкей көрмей өтілі. Есенсіз. Яра ятсан. Энке просто билен алып. Отырыңыз. Байрамдан. Сағынасыз. Энке Уфаның главасы зор кіші. Ради Фаритович Энке ярама? Есенсіз. Байрамлан сізді. Просто йығылып билен ауырттырған. Мұна сеңе. Яра мотор тепкіне қарағызында. Байрамлан сізді. Байрамлан. Менің де әткей бетінде Манчжурияда қызмет етті. Манчжурияға барды. Алар 45-ші жылда кен эксперттан аны тоқтаттылар шында. Поездға отырттылар да, шул поезддан кешек Манчжурияға. Шында мен қызмет етті. Менің әткей. Біздің де жолына 30 килогерінен күншығышқа үйберділер. Уже земленкада yaşaylar, земленкада yaşaylar. Vay paratkiniga arıyorlar. Staneler ayrılan, sinirler çataşıp koyulan. Evet, neme Stalingrad'ın alan olsa yapın sırada sonuç başlasın. Şu sebepler taraklarda şu zemlenkada, Başabaşı'da zemlenkada şuna yaşameteleri. Bizimle bir gıybet tepki indirip verdiler. Onda Koysuzlukla zengar gimnastirga koysuzlukla yaşayıp Batin kadar onun sonra tuğdu. Ben tuğdu. Birinci, üçüncü yıllar bari. Partlar. Sonra davay familiyayım sağlamı şu служить diye. Davay şal bir ev şalvarlar. Allah'ın kanıcımız geldi. Ben bir de savaş başlarına neye vakit etken seyidinden tuğduna karşı taklar. Tıkırlar bir Teki kiyimlerini al, bedenen kiyimlerini giygenler de teki eskisini taşlayanlar falan etti. Ülke dışına uzak varmadı. 8'inde başlandı da devirde bitti. Уже bitti. Şul vakıtta teklimanda buldunuz mu? İyi. Olaktan kadar küstürüz. Ondan sonra Rusya'ya kaçaktayım. Ben de Kurilli tarafına ciberler deyip ditkenler Kurilli'ye vermediler. Rusya'ya ana şkatı bakarınca şu biz parlant bol.
Бригаданың постоянно тұра тұрған несі болған жер бұрыны бола, шында шықтық. Анда бір ел қызметтіңіз барақтан. Şu bir yılda bulmadı değil. Rasayırovka başladık. Уже еге қаттылар. Тегісін тегінде мұнсын бізге бізді. Сізге анда 18 яш болды ма? Шул шпашема болғандар. Шунdan неге иманға кетерлер, шақырым бұлай сапыт қадабы. Мұнда енді 203 миллиметрлі пушкалар батареяда bu iki avune. Vallahi ayrı tartılar, ülkesiyle ayrı tartılar. Bilmem daha bu radyasyon teginde de şu radyasyon da da. Komandirlerin bir gerek evet buldu. Teginde şey Starşehir'den Şulkofi, Mazunov, Starşehir'den radyasyon buldu da. Kırık edilişinin vartanda bizim de 5 yıldan nege Moskova'yında karına ilginç Tamanski Suvorov, Kutuzov, Tagim, Kazimlerle bölüklengen Kalin isminde divizyaya 85 şart balık. Bu divizya safında 3 pihot polku, 2 artilleriya polku, bir tankoy brigada. Bana pamet kakaya da. Да. Niye? Bunlar mutasikini batalyon. Bunda kışlıkka pihot Moskova koyup gide, şeylikka, palatka kurup, şuşunda birge tavsiyen, Alabine garnizon. Buna kadar Alabine poligon deyip söyleyeyim. Poligon yolunda uçağında da. Şimdi arada yaşağımı, diyeceğim maşine can aşağımı, şu poligona gelip sana utkarlar. Diğer şulaytırıp, onda 51. yılda şartla hizmet ettim. 51. yılda olur. Ben de baytarı gördüler, ciddi gidip. Kupma nise yıl oldu? 51. 7 yıl ayakında. 7 yıl oldu. Bir iştür. Hayvanatılmadı. 57 yılda. Да. Это, видимо, когда вот расформировали, начиналось и для поддержания. Да. Там же международная ситуация сложная какая-то была все равно постоянно. Алактан манда кайттырганда, манда эшлегенде. Манда турдугу. Manda kolxozga gittim de başım ayağımda kolxozlaşımdım ben. Kolxozda işledim. Şundan geri 53. yılına kış günü iyi bakay bakalığa traktörler kursunda işe okup traktörist buldum işledim 15 yıl. Ondan geri molçulukta gel. Ne şolay. Maşallah. Maşallah. Meni aytdilar siz imom o'qiysiz manda. Vallahi kişiye girmeyeyim. Gelgen kişiye okumayı verem. 2004 yılında Mescid açıldı. Ulu Mescid açılan şey bilmem de bu şey. Namazların terbiyetlerinden okuyacağım. Bunda kişi bir kupaladır. 19 yılın bir kişiye teke Halleriniz nesek? Halleriniz nesek? Haller Allah'a şükür. Allah'a şükür. Menin bilekeskine bulak saflaga televizorni bulakka ketirgan ham sizga. Hatta bu zo'r televizor. Balalardan bir yerga qo'yurlar, e'mi? Harakatlanib qararsa, paratni qararsiz. Paratni. Yara. Rahmat. Rahmat. Еще маленький остался. Bayram nersini auramaz, değil mi? Auramaz. Давайте тоже сфоткайся. Haydi. 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 Дедушка. Buna şu anda. Tak. Sanız. Vaqtınız olmasa 1 minutdan tağım düzenle magazin yarar. Haydi yok. Yap. Vakat var. Siz ikiniz ketdi o'tirasiz. Келек зайдагыз отырыңыз. Buna mında orun var. Мында якынырақ келіп отырыңыз әлі әтейін. Мен сіздің қырға отырам. Мына былай. Бисмиллахиррахманиррахим. Баба құшақлап тұрмаймын, яма? Яра. Куда смотреть?
Династия Гуламанова. Рахмет сізге. Рахмет. Спасибо. Жіберіміз сізге. Яра, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз, София. Ауырмаңыз, ем? Баратынан қарағыз. Сау болыңыз. Рахмет, зор рахмет. Ради Фарич, для ветеранов всегда время есть. Конечно. Конечно, их так мало осталось совсем. Сейчас я и главам сказал, сейчас каждый глава, в принципе, может каждый ветерана сам лично обойти. Вот в Величевском районе их 17 человек осталось. Вчера я был в Чекмагуше, в Чекмагушском районе их 9 осталось. Яра, матурите пешагас аурамагас, я рахмет. Матурите покойгас, яме. Сау болыңыз, рахмет. Рахмет. Сафа, байрам менен сізге. Рахмет, рахмет.